ARITWA baskuru yari ya KIRIGARA nibagwete Mwago Jwa mwanya nyuma ya kuriungirwa ni areti baibindi mwanya kuma nyomba ya Weru TV na Weru FM niranande ARITWA baba bariritwe na kwewa mataro mwanya gukonya mathomo jao na antone ao nibona nitegekeno na kugwiro gukwingi kumania na ndiunga eje kambuni mwanya nigwatanirite kiri kumbithia ontu popo tore mutugikare agotumenyithia. Muthenya Jonaru atangazaji bakamemeka Weru FM na Weru TV ni baikinyite kiri skuru yari ya KIRIGARA gishigo mbunge ka centro imenti kiri Mwago Jwa Weru mwanka jwa ngirijiri mirongo nya jwa ikundi kia ATANGAZAJI bagwatanirite na kambuni mwanya juria bagutirane bakuriungira maskuru mwanya barina moroto jwa kuritana ARITWA mantu jaigyo gimbaba mwire kubaitana mantu jaigye miturire o wamwe na kwaranire na ukenanira na ARITWA gutigiro gutho tukimentaga ARITWA na witho tukeranagia nabo bedo bakirudagirwa screening medical screening na nkerko mbako bakirudwa kinya mentorship ikwithirwa iri sasawa ARITWA bakwithwa bakwiragua kinya arimu bakwithwa bakwiragua na tiugo kinya tuingwa ikwithwa iguto motivate na tukena kwithwa chinge nkeruki nkuruki ni mubango jura jo kwithira jo kithuja na kuonanie wa mwanya kire skuru eje ari ya KIRIGARA kuma kire arimu na ARITWA batatigirwa nyuma kuonanie wa biao. Kishuhudia kuona watangazaji mbalimbali ikiwemo Purete Nduta kwa nyimbo nako hawajaachwa nyuma kama zile za rege. Wacha tu televisheni ni Weru, tamati nimefika, jukumu ni kwako, washa televisheni yako jione mwenyewe, televisheni ni Weru. Kadochia mwanya kere kambuni nkuranire chumbithite Mwago Jwa kekanya kancho kere sponsors kana partners beto para tumbete kwithira tukiwatana na bon tukwerware batongeretwe ni Life Care Hospitals, Mafuko Industries, Mavis Petroleum, Keloki Mutindo Emporium, twena Aizo Visuals na Infano Event barabo mbete kwithira beto watira kuhakikisha tukwerware kubwana na ke mantuja kwithira tukibaritana rutetoro mwathani ankera Pastor Kanata iboga sana ntuba gukinya na kwithirwa ukiba award ire romba kwithirwa ikirika kiri maturo zetu na mathuganio zetu. Muthiene ukenda ATANGAZAJI Weru FM na Weru TV gukinya skuru yaku kana skuru yenu kia kuthithia negeke Keloki ntumeri kiri arimo bonde ukia kwithira wenda Weru Entertainment Crew yomba kwithira ke yakubwithia ontutabo twabwithia KIRIGARA Girls ntukwerwari ndene skuru yaku twaririe na njira ya email ukandika email kere weruschooltours@gmail.com weruschooltours@gmail.com na tutakuja shule yako na tuka promise turi Weru mwanka wa 2024 turi ogono ntubwaku uketho tukiya kinya kiri yakubi na wego na ukaya kwithwo kigitata kenda turiunga kinya na arori uketho tukitata tukiyaga nuntu emu yetu ni gutiga tugukirie kinya baraba nunu baraba akura na kinya baraba kwithwo bagikura thaino kuma skuru yari ya KIRIGARA wandine ya Bothugusi centro gishigo mbunge ka centro imenti nke report randeto cia Weru weekendi rea kwarietwa ni mutuge kare.